ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mudahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro ngaha muri iyi ndwi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harabaye imirwano ikomeye hagati y'umurwi urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa M23 ndetse na coalition ya FARDC. Mu gihe kandi bitangazwa ko leta y'u Burundi ikomeje kugira uruhare rukomeye muri iyi mirwano, aho rero imigwi myinshi y'abarwanyi yagiye ihura n'uruva gusenya by'umwihariko w'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Turarebera hamwe makuru akomeye ari kuvugwa kuri FDNB mu ruhare barimo mu mirwano ndetse n'andi makuru akomeye atangazwa ku bijyanye n'uko igisoda cy'u Burundi giherutse gushyira hanze amakuru cyane yerekeye ubutasi ibyanenzwe bikomeye. Ngusabe ukore sabone kugira ngo ukomeze ubane natwe mu makuru. Nk'uko bitangazwa n'amamenyesha makuru batandukanye yaba no ku mbuga ngurukanyabumenyi zitandukanye, biravugwa ko Burundi bwanenzwe bikomeye nyuma yo igisirikare cyabwo kizwi nka FDNB cyatangaje ko cyungutse abasirikare bo mu butasi bari bamaze igihe bahabwa amahugurwa mu bijyanye no gukora ubutasi. Igikorwa igisirikare cy'iki gihugu cy'u Burundi cyashyize hanze ku itariki 5 Ruheshi 2025, aho cyakoresheje urubuga rwacyo rwa X rwahoze rwitwa Twitter, rushyira hanze amashusho y'abasirikare bacyo kimenyesha ko bari barangije amasomo y'ubutasi. Ari amashusho yabo yashyizwe hanze yaherekejwe n'ubutumwa bugira buti abasirikare basoje imyitozo y'ubutasi bahawe impamyabushobozi z'ibyo bigiye, turabasaba gukoresha ubumenyi bahawe ku nyungu z'igihugu cyabo cy'u Burundi. Izi ntasi zashyizwe ku mugaragaro zirimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore. Nyuma y'uko u Burundi bukoze iki gikorwa bwanenzwe kubera bwashyize ku mugaragaro amafoto y'abasirikare babwo mu ishami ry'ubutasi rizwi nka J2 cyangwa se J2, mu gihe akazi bagiye kugakora biba bisabwa ko gakorwa mu mabanga akomeye. Bikaba rero bivugwa ko kuba berekanwe bishobora kwica akazi ndetse bikica n'icyizere abaturage bagirira inzego z'igihugu cy'u Burundi. Dukomeje n'aya makuru, reka tuje kuri operasiyo zikomeye ziri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi mu ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe mu 23 bo muri twirwaneho bafasha agace kitwa Pinga ko muri teritwari ya Walikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu ruseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'yo kuwa kane tariki 5 Ruheshi 2025 nibwo abarwanyi babohoje agace ka Pinga gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Walikare igenzurwa n'uruhande rwa leta. Amakuru yemezwa n'itangazamakuru aturuka mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe nuko bivugwa ko kuri ngubu umujyi wa Pinga ugenzurwa n'abarwanyi bo mu muhari M23. Umwe mu bo mu muhari M23 yagize ati Pinga iri muri Walikare, twongeye kuyisubiza mu biganza by'intare z'Isarambwe. Hagati aha mu kwezi kw'itatu umwaka wa 2025 AFC M23 yafashe aka gace iza kukikuramo ku mpamvu zo guha agaciro ibiganiro impande zombi zigirana zagiranaga Kinshasa, ni ukuvuga hagati y'umuhari M23 ndetse na leta y'Kinshasa. Ni ibiganiro amakuru avuga ko mu minsi 30 ishize birimo kuba impande zombi zikuza kubiyemo impande zombi zabyikuyemo mu ntangiriro z'indwi ndetse nta n'umwanzuro ufatika cyangwa se runononsoye wigeze umenyekana. Pinga ikaba ifashwe mu gihe mu minsi 3 ishize abarwanyi b'uyu mutwe mu 23 batangaje ko bagiye kuyisubiza, aho ku ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kongo zirimo kuba zirimo zitesha abatuye muri aka gace amahoro ndetse zinabagirira nabi, ndetse bagakoresha aka gace bagaba ibitero kuri uyu mugwi wa M23. Ndetse no kuwa gatatu byanavuzwe ko aba barwanyi bakomeje kwisuganya begeraho M23 yariri, aho ngo bavuga ko mu bindi bice bagiye baturuka muri Masisi isanzwe yegeranye ni Walikare bakagana mu bice biherereye hafi y'agace ka Pinga. Urugamba rwo gufata Pinga amakuru akomeza avuga ko rutaguye uyu mutwe kuko abasirikare barwana ku ruhande rwa leta bahise bahunga rugikubita
ubundi abarwanyi niko kuyinjiramo, gusa abo ku ruhande rwa leta bakubitiwe mw'akariya gace baje guhunga ntabwo bari kure kuko bari mu tundi duce duherereye hafi aho, bivuze ko impande zombi zikirebana ayingwe ndetse ku buryo ababa muri AFC M23 bashobora gukomeza kwigarurira n'ibindi bice. Reka dusoreze ngaha, ukore sabone dukomeze kubana.